Aner malakan yam kanal jala content barash me baja link Nuer online TV channel. Tukon kalen bukon lingua seme ke kui kuumɛ maraish ke kirma yadit. Ate ke jo michikan lat ke kui SPL mayo ke kui Dr. Yang Machar. Jo me jandana gorno ba nyɔk yakel kana me mgoro de rande rejeling. Ko araish mi bumbum ke me bejamat ka do brana shikana lat keja. En wude dana banne joda bana jeling gwaza me men bukora ke kwide long wude shalka me Michael Makwelwet so Michael Makwelwet jaram kel minang nuore so dio je riudan to wan ngai kemandan le rode so chade la re kono do ngum le rode so Michael Makwelwet ram kel mi milaneng nuore jen danen banne to kame right kon ke kwide gwaza me ala kuumɛ kirma yadit rajdan chikan lat ke jodan chikan kwen kane tela ruac mugone ke kuumɛ SPL ayo kane chine binyok muraine ke kuumɛ SPL ayo nyɔk kane chine ngwang ko la ne ruac ke kuumɛ SPL ayo ko kuje mo chine gorno binero da nyɔk muraine ke cha raja mo cha jokwen ala plan di lat ke kuumɛ kirma yadit mi both ke wude shalga Michael Makwelwet ko Michael Makwelwet den la ran information no ken chikan influence midi chikan lat re kuumɛ ka SPL ayo ko ken gor ken be ken SPL ayo be ken dak chikan plan to ngani ken kalat enjo chikan lat gwasa me chitke jen wude shalga Michael Makwelwet melara jen wo shikan ngwang karach ke kuumɛ SPL ayo ke kuje mo chine ruac chine le goro nyɔk Dr. Yang Machar ajane tel mekane wono no bne ruac ke ala wude shal ke me Michael Makwelwet raja lade me ruac menyu de gwanwo ken kep ken kuumɛ SPL ayo ka bom kuumɛ SPL ayo kep ken ka bom ko de ken ga jago bi ke surrender ku ken SPL ayo ku ken threaten na me ka jawdien mishiya je gwich ala jawndan lat kene gwasme mishiya jet linga gwamna lat kene dien ngajeno trade take a cup lo do gwata me a cup ko bom mi don kuran kuje threaten ano jinmu etation na melel you know bi mo kariek okay na mo akel milla da jengo ibe be chikan ngwan karwach ke kuumɛ SPL ayo awojen chikan plan mo chikan realaka plan dien already chikan plan nika gwam mi berno bikan kuumɛ SPL ayo bikan dak badob dan de kan dak je daleke and point there and would shalka me Michael Makwelwet the only option they have or they can natin content tere kuumɛ ka ayo they can ke influence shet kame shikan wude me mishal kame ay parkol shikan ejek ano jaram kela dan en la wiggling ka kuumɛ ayo ko bikan use ala ramadan en men bukume SPL ayo bida jen do badan shikan ejek je ko shikan la gwan wo ken shikan ngwan ko bikan negotiate ke kuumɛ ayo kene tugan tama shine bile nyoko mugone negotiate ke kuumɛ ayo chine to kaje ka chine bi nyok mi bine agreement odien bi bine tan so jen jodan chikan ala no money en kuumɛ kirma yadit lat kana ko ngai kana go chikan ai go chikan luanka meda kana ko me to konan tama mi bo kon karaje me wude shalka me parkol is one of the weakling ka kaigo mi yoske kuumɛ kirma yadit jen sha chuna ne ga gwaze dane sha Dr. Yang Machar me chaje yen okay me chaje yen nguchi tuoko che tuoko baje force ko be tega dol me chol andol mo jene dane kwala logo wude me mishalle o yede jen kwerre ode ala deputy chairman ka mugu Dr. Yang Machar ke SPL ayo me chana ke shi wude shal ke me o yet challenge re which ke juba roda barar chawaka Kenya ke chawaka Uganda ki mitere wiga so sudan ngwal dan chotin cherode barthen jen mala jodo kula len kamen tem la ride ki bodor be lar mitem jeng chodo lat mitere wiki juba
telam da lar da bit bang jene ku ina nen ku ri shalga par kole joga o yede no jin ishi jiran SPLAIO ko jin chiro bare wich me ngudare wich ngude shalka me o yet changa jore chaja de ling da chine ka Dr. Machar a cha gagane a lo charwaj so wude me mishalka par kole a Ramadan en cha use ke Ramadan en chi SPLAIO che jako bela tekare ke this time ko yo ke je kirma yadi but ya tunga bo wimon ko before kan dol kan dol chude shalke o yedene me chalat che jogo no jin che je kapchong yen dial man ne te kon yen kel so che ga kapchong shi chicken langot kami shunkan la kuumɛ SPLAIO so jen ne da ne chalat kan dol kan na dol chang bi wur shalga par ko le barol le kwanya la interim chairman ke kur nanan me chalat on his word teacher la jeni to an bena kur men mi chata me char chaja konun so tele jeling de go to kene ling de kana Dr. Machar ka Dr. Machar Ramadan gure jarama me so jen number 1 Ramame number 2 so mission number 1 che jen ngade ako da jen number 2 jen de ako so number 2 ngu wude shalka me o yet Nathaniel o yet so ko kujemo shi par kol je jongni Nathaniel o yet no jen tele jilwang shiade lwang ko dere woch ko kujemo jen Ramadan ci tiai ko ci rod bare wi ke juba generalist akane ko nentere ke juba kan la SPLAIO terielon bat ci jen loda SPLAIO teriel akane ko nente katijen kan neten konden charo yen bar re wich ke juba kan chal ko mo no SPLAIO tin teriel ke tin tok ko mitirare wi ke juba ke jen gwas mi nyoda je gwan no ci jiran SPLAIO ko kin mi yadi che yigon ke power ke dialan o be wejeme ke kuumɛ SPLAIO be je yik tul ka be yor so jena dana leda jo me jen jo dana de kwenya kamana na shalat wude shal ka me en go Michael Makwelwet ke jen gwasame ene mi kel ka nuari menang nuari ko apel jen o SPLAIO but targede o be nuari be ka yar be ka jako be ka tero alkaro odien so antama an murai kone shi Michael Makwelwet kene kumkin yadi da kene shi kene SPLAIO shi kene lonka dak ka kuje mo shi kan bino ko shet ka anymore but gui ke jen o jen ba backfire ka jarwa dan lada ko charo bulwang ko ngeje ka togono man lada ka and point the Michael Makwelwet ko Ramadan te ka lwang Dr. Machar chi this guy chal ka par kole no Dr. Machar jen te ka lwangone enme balado with that Dr. Machar te lelot ko Dr. Machar shabe dismantle je banga charwach so mu we right ba man lada ka joda ba jeling ba yinga ji mon no ma lat ke kumkin ma yadit do mi tol kene SPLAIO ke je ki do mi jakene kuma Sudan ko balo chere kur ke je chit kamela kana claim en kumen go Dr. Machar jen tok dialti no Dr. Machar tele mi chelel joje long ne tin lel ka dor ken jen kir ma yadit ken jen ul shal Michael Makwelwet de ken de kokien akane de nanka de nanga je gwadan ente nuarte gatin katiji ko tra tegatin so ko kujamo akane den tok dor ka cha jogno chwa de chwa longot ko ku yana deploy de nyu biaje deploy bi SPLAIO bataka ka lengthen ka bano makana approve charge banang ajena kwa unified force kwa jeri alaka despite all this point kum kin yadi la de ni ka la ga nanga shawon ko ba shek point ba ko strategic mil lada ko be kum SPLAIO be je wuch yanen ka Western Equatoria Western Bargazal to diale le ka ko bunguted bi kuumɛ SPLAIO be fail baranta ma ko chikan kere chikan Dr. Machar kana yen akana dongo she fail ban ngoda kana fail so jen nana gore de nyaga kel an wi atakamal chui paru jeno jin be subscribe ko bi notification bell bi join bi atamal bye bye